Mina esayidini lami benginayo i-expectation yokuthi ukhona engingase ngikuthole, kodwa bengingenayo beyingekho idili eqondile yokuthi uMax uyothola into engakanani. Mina nje bengumuntu nje obeyisebenzela active, expecting ukuthi out of all this mhlambe kukhona engiyokuthola nami sekuthiwa Max bamba la, not ukuthi bekunemali mhlambe ekaliwe ukuthi imali engaka kumele iye kuMax. Naye futhi uTamara unayo ivoice note yami ngisho njalo, ngithi mina udrinki onginika wona uzobe usuka othandweni lakho, not ukuthi kunempoqo yokuthi kumele ukhiphe malini. Uyabona, ikhona futhi VN la khona ngikhuluma ngokuthi uma ngabe mhlambe kuthiwa ngenza isibonelo, ikhona lo VN leyo la ngithi khona at least u50k ukubonga nje abantu abasebenze kanzima kanye nama challenges abebebhekene nawo. Kungaba ifair ukuthi uma ngempela imali ekhona u50k wena ugcine mhlambe usale nemali, ngenza isibonelo ngiyakusho lokho, mhlambe ugcine usale nemali engango 35k, mhlambe kube ukuthi u15k umyeza uyabona ukuthi wenze njani ngawo, njengoba echaza kwi-VN ukuthi ubengeyedwa esebenza lo msebenzi ongaka, akathukwanga yedwa, ama-challenges kunabantu abedila nabo abebemsiza ekudileni nayo yonke into ebimehlela kulento. Ngiyasenza-ke isibonelo kuye uTamara ngithi mina at least mengabe ubanikeza lo 15k wena usale no 35k, ngoba emqondweni wami ikhona lento ukuthi uTamara akazange asebenze nix for yonke le mali. Uyabona, so umuntu osebenze kakhulu ngale mali kukhona vele kumele akuthole, kodwa ngoba ibrand ebekusetshenzwa phezu kwayo ibrand kaTamara, so umuntu vele okumele asale nokukhulu uyena uTamara. Yabona, so ikhona-ke lo VN la ngisho khona kanjalo, ngenza isibonelo ngo15k umyeza azobona ukuthi obani ahlukaniselana nabo kuwo, kodwa lo 15k awuyona impoqo, unjenge-cold drink, injenge-appreciation. Lento engiyikhuluma manje ikuyo leyo VN, amazwi wonke ngiwakhipha la akuleyo VN. Ngithi mina i-appreciation leyo yokuthi ngoba awubazi ukuthi umyeza bangaka abantu asebenze nabo, kodwa yena uyabazi. Wena mawusele nje no 35k still ugayine kakhulu lapho, ngoba awulahlekelwanga yilutho ukuze uthole lo 35k, utholile nje mahala. Uyabona, so ileyo point-ke. So ukuphendula nje umbuzo wakho mfowethu in short uthi cha, ayikho imali mina ebi-specific yokuthi ngomsebenzi wami ngokuthuka abantu kwami kumele ngiyithole. Ngamanye amazwi ukuthuka kwami abantu, ukudefenda kwami okungaka, benginga-expecte any specific money ngakho. Ikhona imali oyitholile? Hayi, so far lutho mfowethu, lutho kuze kube namhlanje akaze ngithole lutho. Okay, awuthi umbuzo wami omunye Max uthi kuwena unayo i-total summary yemali eyenzeka noma eyenziwa ngendisha? Ngikhumbula ukuthi kunesikhathi la khona uTamara wake wa-expose khona lapha one of all live ukuthi imali isingaphezulu ka-60k 60, and then la mina ngaqala khona ukushaya khona amakhala. Ila khona mase ngikhuluma naye umntwana ngimbuzo ukuthi imalini egcine ihlangene seyiyonke, ngoba phela imali beyingena exactly straight kwi-account kaTamara.
So mina amakhala ngiqala ukuwashaya uma ngabe ngikhipha lo mbuzo kwathatha isikhathi eside ukuthi awuphendule lo mbuzo jikajike egcineni la awuphendula khona waphendula ngokuthi u50k ngenxa-ke yokuthi singomakhanya sihlakaniphile futhi nasesikoleni sayifundi i-economics ne-maths sibese sihlanganisa izibalo-ke thina sathi le mali njengoba ukungena kwayo ukufundraise kwayo bekungahlelekile umuntu befaka noma imalini anayo kwenzeke kanjani ukuthi uma isihlangane yonke nje kufika i-cut off date uvele nje kuqondane nokuthi akube u50k oyisamba nje u50k ongena amasentshana ongenalutho ngaphezulu ngabe sengibona ukuthi la ngitshelwa amanga la ayikho lento le mali ngaphezulu ka50k kodwa mina kumele ngize ngo50k kuphela uyabona ilapho-ke la ngiqale khona mina ukushaya amakhala ukuthi hayi there is something wrong happening here uyabona size sifika nje ko-2000 abathatha umyeza bengingamelanga ngize ngiyazi kwayona leyo nto mina ukuthi umyeza wathatha lo 2000 ngaziswa yona nje ngoba already sekuyabalekwa iy'thende seyiqabula izinqe. Okay. Max, manje sekumele ngi-understand mina sekumele ngi-understand ukuthi hhayi umyeza khona ingxenye ayithathile. So wena ngokubheka kwakho mangathi uya-estimate yimalini imali eyenziwa laphana wena ngama-estimations wakho nanokubuka ngoba yini beniyikhuluma lento behind the scene akunamsebenzi ukuthi bekunabo bani bebafaka nanokubuka wena mhlawumbe ya ngoku-estimate kwami mfethu ifikile ku-60k ifikile nje ku-60k futhi iyadlula ngoku-estimate kwami nje imali ayikho less than 60k mfethu 100k kunabantu laphana mfethu ababesifonela thina ko-Cape Town kunabantu thina bebesi-inboxa besifonela bethi sifuna ukufaka imali ngempela Max senze njani ngibathathe bonke labo bantu ngibadirecte straight kumyeza so imali mfethu idlulile nje ku-60k. wena ngokubuka kwakho Max kulo mkhankaso kaThamara noma kulento kaThamara bekungamaZulu kuphela bewafaka imali noma nezinye iy'nhlanga bezikhona? Njoba ngikutshela mfethu ukuthi mina kuneyinsizwa zamaXhosa ko-Cape Town engiqala ukuba nezinamba zazo ngenxa yalento le ngenxa yale mali ebifakela uThamara ebengingazazi yabona kuneyinsizwa mina zako-Limpopo ezingilandelayo engiqala ukubona ukuthi ngilandelwa ngisho ko-Limpopo ngenxa yale fundraising kaThamara yabona so mfethu lento kaThamara mfethu ibingenile nje eSouth Africa yonke ko-Cape Town ko-Limpopo. Kumanje ubufakazi balokho kumanje emavidiyo nami lawa a-recently engigcina ukwenza akhuluma la ngivela khona njengomuntu osemelene noThamara kunabantu laphana abangewona amaZulu abakhomentayo laphana njengabantu abadidekile ekudinga ukuthi ngibachazele ukuthi awuMax thina sangena kuThamara ngoba sibona iy'nsizwa njengani bafowethu manje kwenze njani sicela ama-explanation lezo baningi amakhomenti anjalo abawona amaZulu labo bantu amaXhosa amaPedi akhona lapha kwi-comment section yami kula mavidiyo nje ami a-recent. So wena kuwo konke unako ukuyisola kancane ngokuba ingxenye yalo mkhankaso kaThamara noma ikhona into ethi umnikazi uphathe ngendlela obungayilindele uthini wena mawusummarize yonke lento? Okay ulombuzo lo ubuza mfethu u-complex ngifuna ukuphendula kanje before mina ngisupporte i-content kaThamara before nje ngisupporte yonke lento kaThamara ngiqale nje ngamchecker yena uThamara kuqala ukuthi uwumuntu okanjani
mina ukuthi uTamara uphila mpiloni in private ngayazi ingakaveli lento yale account yakhe endala uyabona because mina ngangifuna ukwazi ukuthi yini le engizobe ngiyisupport ubani lo engizobe ngimsupport so ngam-investigate mina uTamara ngabona ukuthi hayi le intombazane nje labantu ebagxekayo kahle kahle abanye babo bangcono kunaye uyabona uyixekela nje abantu mayekhuluma ngeyifebe naye uyisona mosisifebe mayekhuluma ngamadusha naye ulidusha futhi abanye bangcono kunaye yonke lonto bese ngiyazi already before ngimlandele uyabona so uma nje ngiqala ukumlandela uTamara mina ngithi ngiyamsupport bengingasupporti yena as a person because bese ngimazi ukuthi vele uyiqola nje eliphila ngemali yamadola bengisupporta mina lento ayeyisho yabona bengisupporta mina i-content yakhe eyifana ne-content kaMamthembu ne-content ebengibona ukuthi mina ingasesayidini lami and then ekutheni-ke nginako yini ukuyisola njengamanje cha anginakho ukuyisola ngoba leyanto engangiyisupporta ayijikile emqondweni wami namanje ngisayisupporta leyanto engangiyisupporta kodwa ngiyababaza sengibabaza ke lo muntu